Lo mhlangano lochubekako khona-ke eveni labomakhelwane iMozambique ngumhlangano kulohlanganise onke-ke emave esifundza seSADC kanti lo mhlangano ucale ngelanga langelisonto. Baholi bemave-ke esifundza seSADC kubhekekile kutsi bona-ke bahlangane kusasa batawudzingidza-ke tindzaba tokuthi ingabe umnotfo weSADC ungatfutfukiswa-ke kanjani. Kanti-ke futhi kulona mhlangano letinye-ke tindzaba taphindze tidzingidzwe ngiko kuthi ingabe lo budlangudlangu lokuchubekako khona-ke eveni labomakhelwane iMozambique bungancotshwa-ke kanjani kute-ke imiphefumulo ingatolahleka. Imphunga Themba Masuku iya kulona mhlangano kuyawumelela sona-ke isilwe semhlaba iNkosi Mswati wesithathu. Lo mhlangano-ke umhlangano utakhuluma nje tindzaba zokuthuthuka kwesifundza se-SADC. Kepha-ke umcoka lokutalo kwehlukile kutabe kukhulunyiswana ngalo mzukuzuku nalo luthuli olusukile lenyakatfo nelive layo eMozambique lapha idlamlilo tiphetse tihlasele. Kulo mhlangano kutabe kukhulunywa ngemasu latawubukwa kuvikela nekwehlisa leto timbi leto kutsi mhlawumbe tize tincobeke. Ngingasho-ke ukuthi live laNgwane ngaphandle nje kokuthi liyingxenye yeSADC lokubobotsa ngala kusedutane kakhulu nathi ngoba sibomakhelwane bayo balo live leMozambique. Kungeso sizathu lesenta ukuthi nokuya kwethu kube ngibona kumgcoka ngoba lokwenteka eMozambique kuyathinza la kaNgwane kusukela nje nemlandweni wetimbi letiba khona bekuye kusithinze. Ngakho-ke kusinika kokuthi njengelive sisonzele kuletinkulumo letinjena kutobonakala sive nalawo masu nathi kube khona lesikubekako njengelive ukuze lo msindo utonqobeka. Lotawusala khona-ke esihlalweni sokuba liphini landvunankulu lapha-ke eveni lakaNgwane kutaba ngumfana Nkosi ilindiwe Dlamini loyindvuna yelitiko latasekhaya. Endzabeni temsakato iMaswati Channel, ngingGary Carlos Ngalumahasha.